Merħba għal vlog ieħor. Illum qegħdin fil-parti tal-Rinella fejn ħankunu wkoll qegħdin nesploraw post li huwa naqra abbandonat. Dan huwa Rinella Movie Park li tħalla abbandonat għal dawn l-aħħar 20 sena. Ħankunu qed nesploraw flimkien u naraw ftit xaw hawnhekk. Ibqgħu miegħi ħalli nduru flimkien. Mela tħallna ġod il-binja, ħanixxu t-tickets minn wara, għandna tickets office, ħankunu nistgħu nidħlu ma nidħlux b'xejn. Ħanaraw naqra. Wieħed adult hekk jogħġbok. Ma hu ħadd. M'hemmx tagħmel. Ħanidħlu b'xejn mela, tajjeb ġitna tajba llum. Mela, kif qed taraw? Huwa koll imkien abbandonat. Għandna biċċa fuq il-ħajta sejħa. Għaxlu. Ma marsuq fuq muqqajn. Taħżis mal-ħajt. Mela nkomplu nduru dil-erja ħalli niskopru wkoll binjiet oħra. Għandna wkoll il-fontana hawnhekk ara. L-ilma tax-xita. Min jaf kemm kienet sabiħa meta kienet mixawla. U n-natura taqbad tieħu tagħmel ix-xogħol tagħha wkoll. Mela bħal ma taraw dan il-post huwa ilu mitluq għal 20 sena kif qedtilkom. Ħanibdew induru dawn il-binjiet hawn ħafna areas hawnhekk li kienu kollha relatati mal-films daw. Ħanidħlu hawnhekk. Araw ftit dawn il-graffiti hija ħasra, irrovinati, dawn il-fajers araw vera. Dawn ukoll l-injam li nassumi kienu jintużaw ukoll bħala props. Hemm iktar graffiti hemm ukoll ara. Twieqi. Naraw xi ġmilaw, x'telqgħu wkoll. Mela u dal-passaġġ hawnhekk ara l-istilel nassumi jirrepreżentaw għal meta jkollok il-catwalk jew inkella għall-atturi l-istilel u waraw ukoll dawn hawnhekk hawnnu min jaf x'jistgħu dan għandu ara bidru tal 1782. Naraw ftit ukoll il-penġijiet kollha b'temi relatati mal-films. Mela ħanidħlu f'dil binja hawnhekk, naraw ftit ukoll x'toffri, niżlu ftit bil-mod. Naraw kif kollox ġie abbandonat hawnhekk u mitluq għall-istat li hija tajb ngħidilkom li dan il-post l-aħħar li ntuża kien fis-sena 2000, jiġifieri ilu 20 years, and over mitluq. Għax jidilli li huwa fil-bidu tas-sena 2000, jiġifieri issa bdejna l-21 u araw ftit ukoll l-ammont ta' siġal li diħlina hawnhekk u hemmhekk għal faċċata. Hawnhekk għandna xi dokumenti wkoll. Jidher li huma xi invoices u xi katalgi. Il-unit, il-tabella. Gypsum, mifquh. Biċċiet tal-amara, mifluqa. Rex.
Mela hawnhekk sibna xi dokumenti oħra. '98, Dejjem infakkarkom biex dak li ssibu gawduh, ħarawh u ħalluh fil-post eżatt kif u fejn sibtuh. Mela minn dan id-dokument jidher li fin-98 kien jintuża żgur hawnhekk, jiġifieri naraw ftit ukoll l-ammont ta' dokumenti mxerdin mal-art li hawn hawnhekk. Naraw ftit dawn it-pinġijiet hawnhekk ta' mal-ħajt, arti, ħasrejja mitlu hekk. Daw ukoll forsi xi notices kien jintużaw jew. Naraw ftit in-natura hawnhekk x'irnexxielha tagħmel, da żmien kollu li kien mitluq. Mela, ħanidħlu f'din il-binja issa. Hawnhekk kienu jsiru il-puppet shows. It-tfal kienu jkunu ħerqana biex jaraw dawn il-puppet shows, ovvjament meta kien jopera dan il-post. Dan ovvjament ġibtu minn informazzjoni li sibt anka fuq l-internet. Ħanidħlu flimkien, minn barra jidher diġà li huwa bellezza. U waraw ftit dawn l-istrutturi u t-pinġijiet mal-ħajt kollha bit-temi ta' films li jinteressaw lit-tfal. Kollu xogħol maħdum mara fuq ix-xibka. Hawnhekk naħseb kienu xi ilma. Bellezza, Ġiet mal-ħajt kollha bit-temi tal-films. Hija ħasra li bħal dawn vandalizzati. Għadu attenti fejn tirfsu, mux ovvjament l-ammont għonek kien għaw xi saqafara. Nizel. Little Red Riding Hood, faċċata. Nidħlu naqraw ġew il-mod. Biex naraw il-parti kollha s-saqaf kif kien. U hawnhekk fejn kienet issir il-puppet show fejn kien jikkontrollaw ukoll il-puppets l-ispak. Wow, Is-saqaf waqa'. Ovvjament meta posti tilqu li abbandonaw hekk. Mela noħorġu ftit minn hawn bil-mod. Dejjem nfakkarkom biex tilbsu l-bies protettiv, ħalli ovvjament tipproteġu anke raskom, żarbun tajjeb. Mela nkomplu mixjin dil-biċċa hawnhekk ukoll. Naraw ftit hawnhekk. Naraw dan ukoll. Snilla mamma. Ma saqaf. Biċċiet ukoll. Hawnhekk kienu
ftit hawnhekk xi mettu xi msakkar. Le. Starlight. Biċċi tal-ġiġ. Mela ħanaraw dil-binja hawnhekk, naraw ftit ukoll x'toffri. Naraw ftit ukoll is-soffa. Biex inkisser. Naraw ukoll dil-erja hawnhekk naraw il-kanun. U l-erja dil-bitħawek. Interessanti ħafna dal-post, Dik kienet xi kiċinet żgħira naħseb ara biex ħaffar. Istor ieħor tinħass u tinxtam ħafna ir-riħa ta' umdità. Mela l-esperjenza li jmiss. Jekk forsi qed taraw hemmhekk ara. Għandna t-tabella li din kienet it-Titanic Experience. Ma nafx minn qatt mara il-film Titanic. Kien film kbir. Jirajtu iktar minn darba, wieħed mill-films li rajt iktar minn darba. Mela bħal meta taraw hawnhekk hija ħasra, kollox maħruq, vandalizzat. Ma naħsibx li ħannar waħdu hawnhekk. Ħankun qegħdin nitilgħu bil-mod. Ovvjament naraw li huwa kollu s-sot. Mela, u nidħlu bil-mod hawnhekk. Ġa dan il-fdalijiet maħruq. Li kien hawn. Li wieħed kien jesperjenza it-Titanic. Milli qrajt din l-istruttura kienet titċaqlaq biex inti tħossok isek qiegħed fuq l-ilma. U ovvjament hija fl-istat li hija ħasra, Mhux ħanidħol iktar il-ġewwax, nibża li l-istrutturi tal-injam bil-ħruq ma jkunux jifilħu daqshekk. Imma ntikom ftit tawma fejn nista' taxaw dan il-post. Nfakkarkom biex tilbsu dejjem il-biss protettiv meta tkunu f'dal postijiet ħalli tkunu kemm jista' jkun safe. Ara kemm ukoll naħseb li l-air condition da. Mela ħankomplu nesploraw l-aħħar biċċa hawnhekk. Għandna xi affarijiet interessanti għax naraw bqgħu magħna. Hawnhekk fejn kien hawn il-bathroom tara. Għad hemm ukoll is-sinjali. Mela dal-post kellu minn tal-inqas żewġ restorants li kienu bit-temi relatati mal-films. Wieħed minnhom huwa dan ara Jumanji, nkun qed nitilgħu dat-taraġġ u naraw ftit. Hawn daw il-fontani wkoll ara. Li rajt ukoll li kien hemm xi ħut jgħixu fihom, rabbuhom fihom dak iż-żmien. U jekk min issejjer żbaljat ukoll anke xi strib tal-ilma. Naraw ftit hawnhekk. It-terqa. Il-minja tara. Ta' dan ir-restorant.
li anka hawnhekk xi partijiet minnu jingħataw in-nar u tħalla fl-istat li qiegħed. Ħanet il ftit hawn fuq, naraw ftit ukoll dil-biċċa hawn fejn tintelef hawn, Immaġinaw meta kien fil-glorja tiegħu dan il-post. Hawnhekk jidher l-iswad. Nidħlu bil-mod. Jekk forsi hawn xi ħadd li jiftakar dal-post kif kien meta kien jopera jistgħu kollha ħallimna xi kummenti jew forsi għandu xi ritratti għaddihomna biex naraw ukoll kif kien meta kien jopera dan il-Rinella Movie Park. Ħankomplu b'dik li avventura llum. Hawn ħafna areas xi ddur. Ħankomplu wkoll niskopru dawn in-naħat u dal-binjiet li għandna hawnhekk. Wow, bennek sawa. Ftit ukoll. Kolonni. Ġiex inkisser, hija ħasra li jkun min jiġi hawn jisub il-forsi li taħalli l-marka tiegħu. U normalment jispiċċa jivvandalizza l-post. Hija sfortuna. Importanti li meta tmorru postijiet bħal dawn ma tmissu xejn, ħallu kollox kif inhu. Għas jekk issib xi ħaġa togħġbok, ħalli hemmhekk. Ħalli ħadd ieħor minn jiġi ikun jista' jgawdiha bħalma gawdejtha int. Mela ħanaddu għall-aħħar parti ta' dan il-park hawnhekk, dak li kien il-park, ir-Rinella Movie Park, fejn hawnhekk qed naraw dal-fdalijiet ta' karużell li kienet tintuża għal min ma jafx x'inhija dik l-istruttura li ddur u jkollok l-istrutturi bħal żwiemel li jduru u jimxu. Hija ħasra hawnhekk li kollox mitlu hekk, kollox imkisser, naraw ir-railing ukoll. U jekk qed taraw tajjeb hawnhekk tara. Dan huwa fdalijiet mill-submarin li kien intuża fil-film li nħadem hawn Malta U571. Li dan inħadem fis-sena 2000, jiġifieri din l-istruttura ma tantx żgawdet min nies għax kif għedtilkom fl-2000 hawnhekk ingħalaq da. Hemm diversi raġunijiet li jissemmew għalfejn ingħalaq bej finanzjarji għax bdew jagħmlu t-telf. Però dan huwa l-oriġinali li ntuża fil-film U571. U xi fdalijiet oħra hawnhekk ta' njam li nassum intużaw ukoll fil-film. Ara, iktarjoli. Interessanti u xek. Kemm il-band li hemmhekk ara. Mela ħanitlu ftit hawnhekk. Dan nassumi li kien jew xi kantina hawnhekk. Naraw ftit ukoll it-telqa. Jidher ukoll ingħata naraw. Jew ħannar. Għandna das-sofan hawnhekk.
jew siġġu insomma. Kollox mitluq, U kollha l-ħadid tal-konkos li jibdaw kol jagħmel il-parti tiegħu. Dik kienet avventura oħra li ġiet fit-tmiem għallum, nispera li jogħġbitkom, inħeġġitkom tagħmlu subscribe u like fuq il-channel tiegħi Angelo Caruana għalli jmiss. Bye bye.